Amu sopung marga silabani nunga marga silabani garis bawahi marga silabani amu sopung anak dibiang pinopar dibiang. Horas, salam sadaroha di hita sude bangso Batak. No, I can't come with the hot shit. Talk of the town, I'm a topic. This young is so fly. Leon awar bahasa Batak majolo una pola bahasa Indonesia. Alaniaha sudah sangat-sangat geram. Sebelumnya ada menghina marga Parna, oke lah. Sudah selesai mungkin atau karena sudah ada kata maaf, kita semua marga Batak memaafkan walaupun sebagian belum memaafkan. Ale di video kali orang museu bereng sahala bahwa na menghina marga Silaban. Apapun ceritanya, apapun kata maaf tidak lanjuti. Asa unang adong be si songonon. Jala asa unang berterus-terusan nang marga wala Silaban. Jala danganong najonok pola di bagian keluarga ku marga Silaban. Istilahnya orang tua na tulang atau aha. Cuman sada do lekku marga Silaban. Tuhamu sude marga Silaban. Dang na panas-panas sonau. Dang na gabina mangguga-guga osama semakin panas. Cuman mulau mandokon tindak lanjut ya mu alana video nunga adong tina. Coba kita tonton. Sidom silabanon. Amu sopung marga silabani nunga marga silabani garis bawahi marga silabani amu sopung anak dibiang pinopar dibiang. Nunga jangan am. Silaban anak dibiang amu sopung. Dom silaban. Amu masuk anak dibiang ada silaban anak dibiang sopung. Jangan nginam, nggak? Nih, waduh belok kono mau SS, cari saya di mana anjing? Tahu-tahu. Foto dalam silaban, jangan nginam sopung, nggak? SS, video bisa video call, share, terserah ayo. Tentu mesti tiger wong. Baik. Wah, sororo. Wah, masuk web nomor udah. Jangan apa gua tumpung sila benda. Kontol. Nyon nomor jangan apa. Mula di pendokter yang wayang dom silaban. Ujang nginap. Oke, nggak tutup kan. Jadi rumusi hata pertama hamu sopung marga Silabani garis bawahi marga Silabani hamu sopung. Benar-benar dia orang sangat-sangat luar biasa. Merubui nanti berlanjut sonon kasus yang serupa. Sebelumnya menghina marga Parna, menghina marga Silaban, merubui tindak lanjuti unang B. Oke. Yang belum subscribe silakan subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga. Horas, salam sadaroha. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through.